Ubak Charles Marngar MLA Kamawati ulapli ke Iingskul Thymmai jong ke Mawrong Rmsa High Secondary School ke badang shidap shna hakini ki kendiat banai. Hakini ke sengi play la donlang wabilash baranwal DC ke riboy ke kong S Walang Principal ke kong KB Jirwa District School Education Officer ba bibi makdo rang ba shnong kinong hikai kinong trei ki kena school ki kimi ki kpa bat kiri rang ba na kini ke shnong. Yak jing terai bantai kini ke skul lazdang hau risau kat kendai terik arjar arpawai na kamang pisa samagra shiksha abhiyan. Kini ke skul kadai na kebenta ki pat nong kendong ki bajingai ni ki jakasor bat ki nong shong shnong ki bakam duk kam kerdu. Ha ke jing keren wabilash baranwal DC ulayro iki rezat balami na kini ke skul ha kini ki snem balala. Ula penchlur bat kentui ki nong hikai bat ki kena skul kumju ban pelit jingmut ki jing puli jongki. Ula ongru hakum kini ki skul lakmi lenti ban mi bun ki kena ki ban kiu shakliar jong ka jingnang jingtip bat ban long ki noyalam ha kini ke jela. Ula ongi ki kena ban mi not bha ki jing puli bat di ban nuot ban yakun bat ki wei bat ki kena skul ki bapuli ki skul bapau nam. Ba Charles Marngar MLA ula kerku kerdo ikino hikai beri ki kena skul ban mi not top ha ki kamram kenang ban yok het ya ki so jong ka jingjop ki jing puli jong ki. Ula kentui ki kena skul ban bu ikathong ban poi shakliar jong ka jingnang jingtip kenang ban long ki so pen inam nala ka jong ka shnong ha ki para kena skul ka jela. Ka jingjop kawan ra ka jing kemen hiing sem ha shnong ha thau bara ka district barok ka wai ula ong. Kum ka dak ban kershan ye ki kena jong ni ka skul uba Charles ula ais ngobha artli ki bicycle na ka benta arngut ki kena skul ki basyong jingai na ka ni ka skul kenang bikin yo ban wantis taman ka sngi sha skul. Very idea of prosperity in unity. So thank you so much, Miss, for the inaugural address. Education is the key to unlock the golden door of freedom. As our Deputy Commissioner has said, that this building, new building, is a temple of education. I'm very happy to be here today to inaugurate this new building of the Mawrong Rmsa High Secondary School. Kendia akan Khubor, aku akan keren haki keten khasi akan bertajam pergi ke Shillong Mawrong. Habangawan aku yang Shillong Mawrong, aku akan berpau kendia ke Shillong Sarang. Ke Shillong Mawrong, ke Shillong ke baru ke jela ke jongi tipa. Ke Shillong Mawrong ke Shillong ngalaya tu UTC mana yang apa? Ke Shillong belapan ni pun kirustan. Tangki poster kendai mot kalam. Kendai mot. Wei poster Rmsa Amerika. MLA Lami, Vice Rmsa, MDC, Kongsi, MCS, Kongvi Asia, MDC, Pak Rangka Sai Makdo, Umelung Jongkari Bahai, Udina Mawrong, Pak Rolison Syadam, Ki Engineer Kimi Nani, Ki scientist kimi na ilan sigon kira kunao ki bamina Shillong Mawrong. Amar kata nga sarong banyo banyang sa sisipa hakani ki Shillong Mawrong. Leitang kawai nga kwa manong kaliga. Ngam kwa babaro ki educated person. Ki breu planang ki bastar pa Shillong Mawrong. You should not forget Mawrong Village. Hindi ban kelan ika Shillong Mawrong. Ki kena sekolah nga kwa ban kelan ni pi kena kepo padong iki ba. Lasai la plana mga staff. Ani itu iki. Nga along MLA. Madanga di chairman jong school managing committee. Jong long tree Presbyterian Secondary School. Adalah nasional. Ketua school kabayo champion yang super top up na kanila senam paladan.
Lalu presidennya ke LP school lah sport senang. Nyekit ikam senang kam tham. Kani ke nuksan pa kuat mat ayi pi. Habang keren sepang ke senang Mawrong. Na kuat bani. An pabalenya keren dak berkurang. Na ting bayu apa. Tu kibla nang do start paro. Kibla jang ke keran. Yo piklan ik senang. Dina tak tahu na keren ni